Sihloko sethu bazalwane lesikhulu ukuthi sibuyele kuNkulunkulu, lo Nkulunkulu wensinziso yethu. Amen. Sibuyela kuNkulunkulu bazalwane. uNkulunkulu uvule etandla bazalwane ukuthi ke asibuyele. Uvule etandla uNkulunkulu akavimbeli umuntu ke bazalwane. Kunelivwe labasinike lona leli Hosea sahluko 6 singalifunza nje ngamabomu silinguverse 1 wakhona sibese sifunza ke nabase Roma ke bazalwane kodwa sithabe siyabuka abase Roma 5 verse 10. Shanga amabomu nalo verse 2 wakhona. Ngamalanga lamabili utasiphilisa. Ngelilanga lesithathu utasivusa. Khona sitewuphila ebukhoneni bakhe. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Siyabonga Tate wethu singacela baba emzileni asibusisele livu lenkosi kafishane lesamana. Ujesu wangifela, Ujesu wangifela, oh ngiyamthanda Ujesu wangifela, saqala ke ukukhuluma ke bazalwane ngicela sikhulume ngalo ukuthi lona lovule lendlela yekwekuthi asibuyele kuNkulunkulu nguye uNkulunkulu ngoba na utawubuyela kuNkulunkulu ufuna ubuyele ngalendlela la ivulile hayi ngalendlela loyibonako kodwa ubuyela ngalendlela uNkulunkulu la ivulile. Umuntu ke bazalwane uyedama kuya kuNkulunkulu ngendlela yakhe kodwa ke uNkulunkulu leyo ndlela akayemukeli wemukela na indlela la ivulile wekuthi wena ungabuyela kimi kodwa ubuyele ngana indlela nayo. Umuntu ke bazalwane kwenda ukuthi ke athi ke angibuyele nganaye ngokuthi umuntu uyacabanga kanti naNkulunkulu wenda njani bazalwane uyacabanga naye. Sitshela ukuthi bantu ensimini yase-Eden sebonile bazama ukuthi naku sesingcuno manje lithi iBhayibheli bazama ukuthola emacembe etihlahla noma kube bathathe emagqolo bazama kuvala bubungcuno niyabo
wabona uNkulunkulu ukuthi hayi lokho emaqembe kutawuhamba kubune lithi iBhayibheli uNkulunkulu wabentela tikhumba sothi wabulala silwane kumbathisa bungcunu babo lokho abekwentile umuntu wakubona ukuthi akunolasta lokho maqembe lenaliphuma ilanga kutawubuna kunendlela yakhe umuntu lenta ngayo naye kumbathisa bungcunu bakhe ukuthi hayi angizame ukufihla lihlazo lwami liBhayibheli siyathi abantwana bakwaIsrayeli nabaseGibhita bebayathi indlela labaqhamuka ngayo ukuthi saqhamuka ngana indlela nayo inasidala nasesiphuma sitawuphuma la kodwa lisi uNkulunkulu waqabanga wathi uNkulunkulu ngeke ngibahambise ngalendlela le wabagegisa wabayisa ngaselwandle lelubovu ngoba uNkulunkulu bazalwane uneyakhe indlela yokukubuyisela inkinga yethu siyesicabana sisawubuyela kuNkulunkulu sicabanga ukuthi sitawuvele sihambe nje siye kuNkulunkulu kanti kufanele siye kuye ngalendlela la imisile nyalo ke bazalwane ngiyawuchaza lenzaba yesiphambano lokufa kwaJesu lekuyindlela uNkulunkulu ayibuyisila imisile ukuthi sibuyele ngayo kuNkulunkulu ukuthi yaqala kanjani uthi na uthandaza uthi na uhlabela uthi ngiyamthanda Jesu ngoba wangifela ubese soyabona ukuthi le ndlela le indlela uNkulunkulu lenta ngayo ukuthi ngize ngibuyisane naye haleluya ngesibhayibheli ke bazalwane lokho luthi lithi iBhayibheli Jesu indvodzana yaNkulunkulu leyetela kutohlela bani uNkulunkulu aze asebenzise lelo gama uthi uNkulunkulu abeyalile kaIsrayeli kwekuthi wonke umuntu lo ngibabe namake lo nemfana uyawuthi analo mfana abese lo mfana akaseva akasalalela akasahloniphi yena nenina futhi bamthathe lo mfana bamise enkhundleni kubantu labaphethe kuleyo ndzaba bafike basho ukuthi lo muntu lo ngumfana wethu akeva akasilaleli emva kwalokho bese ushaywa ngematshe aze afe nasashaya ngalamatshe nakupita lokho kusesigwebo sakhe futhi sithi nemva kokushaywa ngamatshe akabese ulekiswa eligodweni ngoba lamatshe athatha namshaya enabe lapha angabonakali abe bese uyaphakanyiswa unekwe eligodweni unekelwa kwekuthi bonke labambonako bafunze kwekuthi kungalaleli wena yasana kanje uNkulunkulu abetheke leyo ndlela itawukwenta kwekuthi bantu nabambona lona loshayiwe athi hayi ngeke ngiphinze mina ngone nalo ngeva singalifutha leli verse ngamabomu Deuteronomy 21 verse 18 na verse 23 ngingacela ukuthi ke silifunze ke bazalwane Deuteronomy 21 verse 18 ayiva ya yes kubeka uya 23
Hallelujah. Lana ke bazalwane uNkulunkulu ukhipha lo myalo ubhekisa kubantu labanebantwana babo labangeva kuma Israel. Injongo yaloko uNkulunkulu ufuna kuncamula lobubi kwekuthi ungaqhubeki. Nasifunza ke iBhayibheli sibuka nemlandvo. Uthi umlandvo kude kaIsrayeli loyeke waba ngibabe namake lwamletha umfana wakhe. Noma ngabe labantu bebanabo bantwana babo bangeva bangalaleli noma sebashaya kuthiwa kude ngisho omunye lwathi ngiyamthatha wami ngimmikisa le abethi hey noma angeva wami lo ngeke ngithi akawubulawa. Kuthiwa kude ngisho omunye lo wathatha waphanyekwa eligodweni wakhandwa alethwe batali bakhe. Kude ngisho omunye bonke babafihla wasothi ke uNkulunkulu ke nabuka sezulwini mina ngingaba nalo yini indvodzana le ngayiletha. Kwabade ngisho omunye kodwa hayi ukuthi ababalethanga wabe bangekho bebabagodla bathi ngeke umntwana wami afe kabuhlungu kanje. Hallelujah. Lo mthetho ke uthi ke bazalwane ubekelwe bantu labonile. Umthetho ubekelwe bantu labonile. Ngekukhuluma kwaTimothy wekuqala sahluko 1 lo verse 9 no verse 10. Ashayile intandla inceke yenkosi babe mathenjwa sokho. Siyabonga nceke yenkosi kufika kwakho. Timothy wekuqala sahluko 1 verse 9 na verse 10. Timothy wekuqala sahluko 1 verse 9 na verse 10. Kuthiwa ke umthetho ke bazalwane ke wabekelwa laba labangawugcini labaphambana nawo. Wabekelwa lethi gebengu nabo bonke abantu labaphila impilo yenkohlakalo. Lo mthetho lona ke bazalwane bokuthi ke labantu abawubulawa bakhandwe ngematshe wawubekele ukuthi kufe bona ngala emagama wawubekelwe thina ngoba ngithi lesingeva ngithi lesitholakala kule tono ukuthi asikhandwe ngematshe size sife. Sengisho sika Israel kude ngisho munye ke bazwankulu nakusho kubo labantu ukuthi akalethe indvodana yakhe lengefa kodwa bonke labantu bebangaba phansi kwalomthetho bebangefa bangawalethi emadvodana abo wasothi ke uNkulunkulu ezulwini ngithi ayiletha yami. Kodwa wathi le nto ayiletha ngifuna ke ukuthi ngithi nangiyiletha nje ngibe sekuyabonakala lokuthi injani yona le lale ngiyilethako. IBhayibheli ke baza le ndlela labhalwa ngayo labhalwa ngamabomu la kuveta ngamabomu uNkulunkulu kuveta ukuthi Jesu unjani.
Jesu bazalwane kuthiwa ana 12 weminyaka kukhombisa ukuthi uyalalela kuthiwa abelithanza iBhayibheli wahlala eJerusalema nganyela ngabathi sebabuyele emuva abazalwane ke wasala ngesiphosiso sebahambe etinsuku cishe letintathu asele Jesu babathe sesiyamfuna lapha Jesu wakuhanjwa ngetinyawo uphila babathe bamkhanza ukuthi akekho bathi hayi asesibuyelele eJerusalema bamkhanza ahleti afunza iBhayibheli netati temthetho. But how umfanami wena wasihlupha la kusho boJosepha naMaria bewukuphi size sikhathatheka ngakwathi hawu beningathi nje kufanele kube semsebenzini wababe. Ithi iBhayibheli noko ke wase soyabahlonipha wathi thoba wahamba nabo. Kusho ukuthi Jesu abelalela abatali bakhe. Lo mthetho ukuthi angathathwa ukuthi ahambe awukhandwa ngematshe wangakamfanele. Sitshela ukuthi Jesu khona ngilanga lapho khona wathi uyashumayela khona basinabamuva bathi bantu labamlalela leso sikhathi bathi hayi lo muntu musi ukhuluma kahle basho ngani ukuthi bafuna kumbulala musi lo muntu akanaqala tonke tindvu tenda kahle kusho lesive labeshumayela Jesu simbone lo muntu kude into la naye kodwa iBhayibheli lithi ke bebafuna kumbulala. Sitshela ukuthi iBhayibheli kulo Mateyu lapho na ungena khona kulo Mateyu sahluko 13 Jesu nathi awuqala umsebenzi wakhe wekungena esimini yaNkulunkulu ukuthi ashumayele abantu. Sitshela ukuthi Jesu ke bazalwane ke wathi nasabhajatiswa nguJohane kwakhatha bhajatiswa kwavakala sekunekuduma lapha emoyeni kwasekukhuluma live la uNkulunkulu lithi lena indvodzana yami lethandzekako yiveni. Hayi magama lawo hayi ukuthi amanye abhalwa abechaza Jesu ukuthi uyindvodzana yaNkulunkulu levako lelalelako lemhloniphako. Kwasho uNkulunkulu uqobo lwakhe ezulwini ngoba Jesu ke abemana ambekile lapha sabo Maria kwekuthi atoba ngumuntu akhuliseke lapha sebantu ngoba wayembethele inyama atholele inyama ya Maria lapha abazwana kuze atala. Sitshelwa ukuthi Jesu ke walalela. Kepha noma ke alalela ke bazalwane akwenda konke lokhu lokukahle kwapita kwekuthi athathwe ngilesive sema-Israyeli siyommekisa ngoba emaJuda leso sikhathi bekede lilungelo lokuthi angambulala umuntu. Bathi nabammikisa uPilato wathi Pilato angeliboni licala lo nangumhlola angeliboni licala. Lama verse onke la iBhayibheli yabhalwa ngababomi lokuthi kuthiwe ukuthi uNkulunkulu bekathi ukuthi bantu bebane madvodzana abo bangawalethi lane emaqala kodwa wathi ngitayiletha yami lede liqala. Umuntu fanele kufelo neliqala kodwa nami manje leyama ayinaliqala kodwa ngithi ayiletha ukuthi iyokufa. Uyilethelani ke uNkulunkulu ukuthi ife inganaqala? Uyilethela ukuthi ke ito ukufa esikhundleni sethu. Jesu ke bazalwane kunemagama la wakhuluma nasathi awubethelwa singawafunza 18 John verse 11 lana ke bazalwane Jesu sokulungela ukuthi ayobethelwa nje bafundi bakhe bebazama kumvikela ukuthi angayikobethelwa. Petru ke sokhipha inkemba ujuba lona lohamba nalabantu ombethela Jesu ihlala phansi indlebe yalomuntu
so Jesu uthatha le ndlebe uyayibuyisela uyayinamathisela uthi yePetro kanti ngeke yini ngayithatha yini indzebe la nginika yona baba kaIsrayeli kwakukanje bazalwane kwakunemthetho lothi nangabe uyindvodza uyamsola umkakho ukuthi uphingile kwakunemandi leyofanele awanathe lababakho lamandi abewanatha phambi kwempriest lamandi abe kanje bazalwane ngalotho uyamsola umuntu awathi ukuthi ukwentile noma ke lamandi abefike amdalule lokuthi uphingile lo noma kaphingi abewanatha ke lamandi anathiswe ngilompriest akhulume athi nangabe uphingile lamandi atakuvetela buhlungu lobunzima nekugula lokumatima kukhulunywe lesicalekiso athi kodwa nangabe awukakwendi lokho angeke lamandi akwende lutho kukhulunywe lato kwalona lophila nangabe lamandi asawanathelo maka nangabe akaphingi le ndvodza beyimsola bekungendeki lutho kepha nangabe vele ukuphingile abembulala nathi ke Jesu bengeke ngiyinathe indzebe lenginikwa ngibabe kwakusho nako ke bazalwane kunemavesi lakhulunywa boPaula baseKorinte besibili nabo sahluko 5 singavuli bazalwane kuya lapha kubo verse 20 bo 21 dale lithi Kristu Jesu wafa esikhundleni sethu Nkulunkulu ke bazalwane wenda nako ke wathi ngoba naba bonke labantu bonile angihambe ngikhongetele ngeke babe Mhlanga thathe itono takhe ngifake la kulendzebe yekutaka babe mathenjwa ngifake kulendzebe yebo bonke balabakhona nalebe batawutalwa ngoba uyabathi bonke uNkulunkulu watithatha tonke letono watifaka la kulendzebe wasatifake la kulendzebe ke bazalwane wase sowunathisa Jesu nathi ke Jesu bengeke ngiyinathe indzebe lenginikwa ngibabe abebuthe tonke tono tebantu emhlabeni tina kulendzebe watithatha watigwinya tonke nase bambona labantu bathi susa mbethele bebangaboni itono takhe bebabona letethu lathi thethe watinatha bekungakamele ukuthi afe kepha ngale tono tethu bese tila kuye tatithi mbethele wendiwa ukuthi abe sono esikhundleni sethu amen lenzaba ke bazalwane yaba kanjalo yingakho uPilato wathi nazama onke maqhinga ukuthi angamkhulula njani ehluleka wathiwa no akabethelwe hayi ngoba abethelwa kepha ngoba atawukufa esikhundleni sethu na ungaya ke kuba seRoma noma ukhona lana asesiyene kulo John sahluko 19 verse 11 yalo John 19 sifunze lo verse 11 Jesu wamphendula wathi nangabe awunamandla etukwami ngabe awunamandla Jesu wamphendula wathi ngabe awunamandla etukwami ube amen
Jesu lana ukhuluma naPilato. Pilato ubona Jesu uthulile suyatigungubetha uthi uyadini ukuthi mina nginemandla ukukhulula ukuthi ngubethe. Uthi ke Jesu ngabe awunamandla kuba awukabelwa ngetulo. Ngaye emagama bethi Jesu mina ngibanjwe ngetandla ngalethwa uNkulunkulu la Pilato. Ngoba senginathiswe tono tebantu bonke. Bamba bongeke ukhone la. Bengathi ke leli gross letini enginayinye nje bengenela nje idile ngani nonke. Kepha ngoba lizulu lingibambile la ngiletha kaIsrael umthetho wawuthi bazalwane lo muntu nathatha le ndvodzana yakhe akamele abanjwe ngendluzula kumele abanjwe nguyise nenini avume ngathi ngimlo longalaleli labadali bami angalanjwa amaphoyisa emango abefanele angalanjwa nasive befanele abanjwe ngiyise nenina bamlethe la nkhundleni ke Jesu ke ulethwa la nkhundleni uthi ngibanjwe ngibabe wena Pilato ngaba unamandla ngizama ukuthi le ndzaba ivulwa uNkulunkulu le ndlela yokuthi umuntu abuyisane naNkulunkulu uNkulunkulu lona bazalwane ukwenda esikhundleni sethu nali ke verse ke lesalifunza base Roma 8 verse 32 yena lokazange ayibodle indodana yakhe kodwa wayinikela ngenxa yethu sonke akayisinika intombi etinto mahala kanye naye kuthiwa yena longazange ayigodle lokuthi akazange ayigodle ngokuthi ema-Israyeli onke awagodla emadvodzana bathi hayi noma ngefa ngeke nginikele ngayo bathi ngeke ngiyikhiphe babathi yesivile umfana wakho uyatigila tika bekufanele ngabe uyamikisa athi ngeke lisike iBhayibheli uNkulunkulu akazange amgodle Jesu wamnikela leni bazalwane khona atokufa esikhundleni sakho wena unganokufa uvula indlela uNkulunkulu ukuthi sitokhona kubuyela kuwe emaHebheru athi nyalo sesingasonzela ngesibinzi nyala usonzedwa kwekuthi utogangathwa usonzedwa ukuthi utothola umusa kepha abantu bete lo musa ungazi usibatogangathwa kanti Jesu sowagangathwa wena sowusonzela kutothola umusa kwekuthi ankosi wangithethelele ngesikwakhona uNkulunkulu nalapha natha bazalwane tono takho watibhadalela wena nawumukela Jesu ngileli langa lolandza ngalo lento lowabhadalelwa yona kadzeni uyathi umuntu angaswela bazalwane umbhadalele esitolo timpahla abonakala angagqoke nakahle abonakala uthi lo muntu lona uvilapha kolandza letimpahla abonakala esaswenga uthi hayi wephutele kuyodilanza ngabe kadza aswenga lo ngale khathi usinziswa ngelesikhatha ulanza into le wabhadalelwa yona kadzeni liBhayibheli sike inyalo awusadzingi ke kuqhutshwa kubanjwa soditela wena utitele wena mathupha utithathele lo musa wesinziso letono tethu lithi ke iBhayibheli lo mthetho ke wabekelwa ke tingwadla netiphingi nabo bonke lo mthetho uthi bonke labantu abenalokho ufayithi bajeziswe kodwa bonke lasebamukele Jesu noma ngabe bakwentile lithi iBhayibheli abasajeziswa ngoba uNkulunkulu wababhadalela bonke abantu uNkulunkulu akafuthi bajezwe so ufuna nyalo ukuthi sale baya kuJesu nabaya kuJesu sebathola lo musa bufakazi bekuthi uNkulunkulu lo mnikelo waJesu awumentanga athi ngisho silamandi bekuthiwa nawanatha lwesifazane abese amgulisa ambangele kufa ambangele bunyumba ambangele konke lokuningi nje bazalwane kodwa nangabe angakenti lutho abengamenti lutho bufakazi ukuthi
Nkulunkulu Jesu wakhanza ukuthi hayi akanalutho. iBhayibheli lithi ngelilanga lesithathu wavuka kulabafile. Wabona uNkulunkulu ukuthi hayi ufile kodwa hayi ngoba uthabe fanele afe kepha ufe esikhundleni sakho. Yingakho iBhayibheli lithi ngelilanga lesithathu wavuka kulabafile. Abevula indlela kwekuthi bonke abantu abangagangathwa abangabethelwa eligodlweni. Ngalesikhathi ke Jesu ke abethelwa ke bazalwane, kwakungumsikhathi semaroma, nawo emaJuda abekuphanyeka eligodlweni. Kodwa ke babhali ke bathi ke labanye bebaphanyeka umuntu losafile, niyabona. Kanti emaroma abepanisha umuntu logangile nelicala elikhulu, bamlengise lapha esiphambanweni aphila. Uthi umlandvo ke lo muntu amlengisa abengedluli kulelanga laka 6, abegcina kulelanga 6 emva kwaloko bekuthiwa lo muntu so emva kwaloko abese suyatifela yena. Kwakungilesiko lemaroma. Jesu ke nawo bethelwa ke leso sikhathi kwakuphethe emaroma. Nkulunkulu wayihlela lemvo abesebenzisa iphambano. Lo muntu abebethelwa isiphambanweni umuntu bekuthiwa licala lakhe libi kakhulu. Kuthiwa ke bekuthi nakubethelwa abethelwe hayi enzaweni engihambi bantu esitaladini lesibhizi kwadiwa ukuthi lestaladi lesi inkumbi yebantu lapho baphuma khona nase bahamba. Kwakunekwenthatshana kweligqumana lokuncane lapho befike kubekwe lethi phambano khona. Lokho ukuthi kubekwe lapha kwakufundiswa labanye ukuthi wephula umthetho sitakulengisa kanje. Na ubese uthi nawe niyababona yini bobani. Kepha ke kuphakanyiswa kwaJesu abethelwe ke bazalwane. Kwaba ngokuthi ubuka uthi uNkulunkulu wafa esikhundleni sakhe. Uthi ke Jesu ke bazalwane, njengoba Moses aphakamisa inyoka ehlane wayibeka eligodweni, abethi loyo naloyo bazalwane noma ngabe imlumile kodwa nathathe emehlo abuka abephila. Yingakho ke Jesu wavuma ukuthi ke abethelwe ngesikhathi semaroma lapha uphakanyiswa khona. Uthi ke Jesu ke khona indvodzana yomuntu nayiphakanyiswa ngithi abadvosa bonke ngibadvoselekile. Thina bazalwane siphakamisa Jesu ngekusho ukuthi nguye lo de watokufa wafa esikhundleni sebantu. Lokumphakamisa sithi nguye umsindisi, nguye umlamleli. Bazalwane siveta yena. Bese kuthi ke wena ngemabomo akho uthi hayi ngesuka ke manje ngitakuye. Lona lo takuye nguye lophiliswayo. Lithi iBhayibheli bekuphiliswa bane bebaphakamise emehlo bafike babuke yena. Noma bethi umuntu imlume kancane yena, hayi imlume ecikile iqane bekafa uma angakayibuki lene bephakanyisiwe. Jesu lokuthi ke athi ke Jesu akashunyayelwe kuto tonke itindzaba, akavetwa aphakanyiswe. Yingakho thina netingoma tethu netishumayelo tethu funa tiphakamise Jesu. Tendelani ukumphakamisa Jesu uthi ufe esikhundleni sebaba. Sinelithemba ukuthi samphakamisa lo mnyeke tekuthi ambona athi nanga umuntu lo ngayisidi impilo yami angithe kuye. Leti nkonzo leti titokuphakamisa Jesu aphakanyiswa isiphambano wabethelwa kodwa kuthiwa simbeke agame ukuze ukuthi wena ubese soyakhona kuthola lithuba lekuya kuNkulunkulu ngaye. Lithi ke iBhayibheli kumele ukuthi aphakanyiswe. Kuthiwa yena lo ngayigodlanga. Bantu labanenge abeti kuJesu ngoba bayatigodla. Lithi iBhayibheli asisonzele ngesibinzi. Ngoba katheni bowungeke usonzele ngesibinzi ngoba wathi ukuthi nangimikisa lapha lo mfana wami
utawuba yini ngimbuka bamgangatha kodwa nyalo hayi ukuthi uyogangatha uyothola isinziso ukhone kubuyela kuNkulunkulu aqolele emaqala akho ungasaye ekufeni kwanguna phakade lithi ke iBhayibheli asisondzele ngesibindi kepha abantu nabafanele bamukele Jesu ngathi bawubulawa Sathane uletha uvalo lolukhulu alethe kwesaba lokukhulu Sathane usebenza nganathi into nathi 3 uqala lethe livalo kuluyoshumayela aphakamise Jesu athi labantu batasuke bangakholwa wakunqoba lona lo ushumayela loluvalo waqina yile kulabantu uyaguquda ngala kulabantu athi yesaba kusithatha Jesu wahlala shintsha ufaka uvalo kulafansi bashumayele asangabona sibakhonile kunqoba lelivalo abesobuya kunaba levalo abashunyayelwa athi kwesaba kanti iBhayibheli asisondzele ngesibizo ngoba uNkulunkulu uyathi uthi awuteli kutogangathwa utela kutothola umusa lo musongaka seungathola satela kungathi kutogangathwa satela kutothola umusa nathi besinetono tethu njengawe kepha safike seta babe mathenjwa awubusho into sithanazela ube bakhona abafuna kuta lo musa usekhona bazalwane lamaqala labalwe lapha kuthiwa umthetho wabekelwa ingwadla wabekelwa igebengu balabaqala emanga bonke lo mthetho ubekele wena ukuthi egcineni ufe inguna phakade kepha uNkulunkulu uthi sengikubhadalele Songkaga sewu wanele bonke letinyoka tati timati balumile lapha ehlane lobuhlungu noma lesihlungu sasingafanani lesihlungu saletinyoka kulabantu nalendlela le response yale venom yalo poison lamtimbeni wabo yayiresponda ngetindlela letingafanani kulabanye bekubhidlika lomlente ubhidlike lomlente kulabanye bekuvele emathuthumba kulomlente la ilume khona kulabanye bekungaveli isilonza but bekuba ne burning sensation akhale lo muntu because le venom beyenda lokuthi kushise la kalunywe khona so le response yale venom yale tinyoka lebethi balumile yayingafanani
kungako nekukhala kwabo kwakungafanani, kungako nekutenwaya kwabo kwakungafanani. Lo munye bekubita ukuthi ashikishe, lo munye bekumbita ukuthi angashikishe ngoba makashikisha kubhidlika kakhulu, lo munye bekumbita ukuthi aphakamise unyawo. Le response ayingafanani. But there is one thing le special, kuthiwa regardless of lama diversity of the pains nalama diversity of the venomal response, kuthiwa wonke umuntu waniketwa imandate yekuthi yinye lele kumele niyibuke. Noma ngabe lunyawo lubhidlikile, but yinye lelo kumele uyibuke. Noma ngabe kune burning sensation la ulunywe khona, kubita ungathi ngawe uyanwaya uyashikisha, but yinye lele phakanyisiwe. As we are all here, young people, sinema different issues, sinema different problems, sinema different pains, sinema different challenges. I love Lohosia Lotzi. Come, let's go back to God, regardless of what you are facing. Ngiyati ukuthi kune diversity of challenges, but the order is come, let's return to God. Praise God. Kuthiwa come, let's return to God. He amplified it, come, let us return to the Lord, for he has torn so that he may heal us. Uslimatele ukuthi aphinza siphilise. Letinye tetimo letisehlele tivunyelwe uNkulunkulu because besingaphandle kwesibaya. Wativumela letimo ukuthi tisishaye. But uthi ke lo mbhali asibuyele kuye njengoba sishayile because nguye lo tawuphinza siphilise. Letinyoka abantu abakethu letathi balumile ehlane tativunyelwe uNkulunkulu because they disobeyed. Wativumela uNkulunkulu ukuthi tibalume, but noma ativumele waphinzwa aliphakamisa lekhambi lekwe ukuthi yes tivunyelwe ngimi, but at the same time I am responsible kuliphakamisa lekhambi ukuthi wonke lo tawubuka lelikhambi will be saved. Bekunene uNkulunkulu usebenta ngekwekuthi athi noma ngawulimele kangakanani kwakhe kuyaphakanyiswa. Ngoba lapha make shongwe mfundisi Mhlanga labantu beba concentrate kule pain, onke mehlo wonke umuntu bekabuka ebhlungu bakhe, but kwafika icommand, kwafika iorder yathi yekela kubuka ebhlungu, phakamise emehlo wakho, kukhona lo sekuphakanyisiwe. Lokungetulu kwepain loyivako iphakanyisiwe inyoka yelithusi. Labanye bafa because beva kwangazuthi le nyoka lephakamisiwe is nothing compared to the pain they are feeling. Baqhubeka banaka buhlungu babo, bala kuphakamisa emehlo bayibuke, baphila kodwa labathi noma kubhlungu kanje but angimane ngitincenge ngithi forced ngikubuke nakulokuthiwa ngikubuke, babe sebayaphila. Namuhle kuseni sesithandaza ngicela umuntu fulothi Nkosi ngisetimeni ngisacela kuyekela ukuthi nikethe attention, ngiphakamise emehlo wami ngiwaphakamisela kuwe. Heal me because I am going back to you. Mangabe ukhona you want to respond kule teaching yanamhle kuseni ngeke uthi Nkosi ngiyawaphakamisa ame emehlo ngiwaphakamisela kuwe. Ngimusha ngibonga kunginiketa lithuba lokuthi noma kunje but angiyekele kuconcentrate kule situation. Let me lift up my eyes, my God. Uthi David ngiyawaphakamisa emehlo wami ngiwaphakamisele etintshabeni lapho lusito lwami luvela khona. Why akusho kanje nginokuthi betithi nengi tinkinga lebekabhekene nato, but he refused kuthatha iattention anake letinkinga. Kwabita ukuthi aphakamise ebekune ayaphakamiswe emehlo mangabe sekumemetela izulu lathi phakamisane emehlo ngoba selikhona likhambi lelibekiwe. Memetele kusene ekhameni lika Jesu ngithi nali lelinye lithuba lelithi umuntu lomusha asikwati ukuthi umuphi umgodi, asikwati ukuthi ukubuphi buhlungu, asikwati ukuthi ukumaphe ama challenges. Bantu labasha I have discovered ukuthi bendlula etimeni leti too critical, labangakhona ukuthi khuluma kubatali, labangakhona ukuthi khuluma kubafundisi, labangakhona ukuthi khuluma noma ngakubani, but nali lithuba lekuthiwa phakamise emehlo akho ngoba mawungabheka lo lothi wambheke likhona likhambi nakuye. Glory to the Son of God.